sisig kari-kari, biringi, murkon, pindang damulag, betute, kamaru, tagilo, adobong balut, tidtad, bulanglang, tibok-tibok. Basta lutong Kapampangan, siguradong manyaman. Nga mano ngay ni, maralastan ng daramdaman karemi iyaliwang tao, kilob naman o kilwal ning lubod Kapampangan. Huling patse pa mga nimpisasabyan, siguradong bidala rin po tayo ng probinsya tamong pakamalan. Inya naman king sobra rambilib king kapasidad tamong magluto, formal na nang inukyat king Senado yung panukalang batas, ang magdeklara king Pampanga ang timong culinary capital of the Philippines, anyang Martes, November 5. Yapin ng Senate Bill No. 2797, nung nuka rin co-sponsor yay kabalen Senator Lito Lapid, ang popari Senator Amy Marcos, Loren Legarda, Mark Villar, Francis Tolentino, Jinggoy Estrada, at Joel Villanueva. Agpangkang Lapid, mayakit ka rin pa mga tamoy masanting ang kultura, kasalesayan, creativity, ampong resilience na rin Kapampangan. Alam po ninyo, kwento ng Pampanga, hindi lang po masasarap na pagkain, kundi ang pagiging matatag, maparaan at malikain ng mga Kapampangan. Makikita po ninyo ito sa aming mga pagkain. Mula po sa simpleng sangkap ay nakakagawa po kami ng masasarap na putahe. King kayang speech, binida na lamo naman deng mapilan ka rin pagmaragul, ang pampamoso ngasan at pagmayumo at tatak Kapampangan. Makanyan mo naman ka rin sikat apipanganan ng pong chef at tubong Pampanga. Marami rin Pilipino na chef na kagayang mga gagaling ka ng mga Kapampangan, nina Nora at Sandy Dasa at Ching Lilia, Lising Borromeo, Clarita Reyes Lapus ng Mamasita, Claudine Tayag, Raul Del Rosario, Janet Gonzalez. Marami rin pong sikat na mga restaurant tulad ng Kabalen, ni Martel, ni Vera, at Kape Adriatico, Bistro Remedios, ni Larry Cruz, Ave Restaurant Kabalen, at Everybody's Cafe, Susie's Cuisine. Manuala yamo naman ng senadora deserving yung Pampanga king mesabing titulo, pauli na ning galalatinggap na ning mabilog a probinsya, antemong metong kareng unsung food destinations, ay iba't king Conde Nast Traveler banwang 2022. Aparte kanini, ikuane mo naman ng syudad Angeles sing galal para king Asia's Best Emerging Culinary City Destinations in 2024. Inya naman na muyuta na lareng kalupa ng senador, bang misabatas yung mesabing panukala. Ang Pampanga po ay hindi gaya ng mga probinsya. Likas na tanawin na pamamasyal. Wala po makinang na mga beach, na magagandang beach tulad ng Boracay at Surigao. Ang Pampanga po ay dalawang bundok lang po ang nandoon, Pinatubo at bundok ng Arayat. Yun nga po at sa ating mga kasamaan dito sa mga Senado, kaya naman po buong puso kaming humihingi ng tulong sa ating mga senador na bigyan ng lalawigan ng Pampanga at bansagan ng culinary capital of the Philippines. Samantala, agpang naman kan Senator Mark Villar, partina nening balang pamilyang Pilipino yung pamangang Kapampangan. Honeng nilino na mo naman na yung titulo ngay ni, naboring sabyan na era ne di na nulagay yung pamangan na iba't karangaliwang probinsya. Para kaya, impamagdeklara king Pampanga ang timong culinary capital, may ngari yamong pamangilalaking ambag ng probinsya karasking cultural heritage ning mabilog a bangsa. This bill is not just about honoring a province, it is about ensuring that the Philippines remains a key player in the global culinary landscape. The recognition of Pampanga as our culinary capital will not only boost local pride, but will also be a driver of economic and tourism growth. This bill does not in any way diminish the value of the diverse cuisines from other provinces. Every region in our country has its own special place in our culinary tapestry. Kalupa ng Lapid, panagkat na mo namang Villar kareng kayabed aking Senado, as suportan ding panukala uling aliwa mo ring memalen ng Pampanga'y makinabang, nunay mabilog a bangsa. What makes Pampanga unique is not only the delicious flavors of its cuisine, but also the centuries-old culinary traditions
that have been passed down from generation. By officially recognizing Pampanga as the culinary capital of the Philippines, we are celebrating our culinary heritage, investing in tourism, and securing a legacy that future generations of Filipinos can be proud of. Kasama si Karen Maurilio, Arlene Salonga, CLTV 36 News.